Evo jedno iskustvo duhovno u služenju Bogu. Psalam 119, stih 32. I ovdje kaže iskustveno onako: ja kročim, Gospode, putem zapovesti tvojih, jer si mi ti prosvetlio srce. Evo sada, budući znamo, Bog je stavio u svoju reč iskustvo običnog čovjeka koji je razumeo, shvatio kako može služiti Bogu istinski, ugoditi njemu i taj put, kako to ostvariti. I sada možemo, budući da se Božja reč ne menja, juče, danas i zauvijek ona je ista. I sada kada ovdje govori o jednom iskustvu u služenju njemu, možemo usporediti. Da li se to podudara? Da li možemo mi reći da, tako je, Gospode, tako je i sa mnom, jer prepoznajem tvoje vodstvo, poznajem tu novu stvarnost u mom životu koju si stavio pred mene i ja to sledim. I sada kad ovdje kaže ja kročim, ili kročiti, ja sam stao, ja idem putem zapovesti tvojih. Sad pazite, možete usporediti ovaj stih, što Isus je rekao: ja sam put i istina. Ja sam kročio, ja sam stao na taj put koji je Božja istina. Što je sada put na koji je mene Gospod pozvao, da njime idem. A to je put Božjih zapovesti. Jer Isus je Božja istina, Isus je istina. Isus je taj put, vidite. Isus je ta reč. I sada, da li prepoznajemo da smo stali, da smo kročili na put gdje ja mogu živjeti jedan život u skladu sa Božjom reči. I sada imamo jedan odgovor. Kako se to događa? Kako se to događa da ja kročim putem na kojem služim Bogu u skladu sa njegovom reči? Zašto? Kako? Vrlo jednostavno. Gospode, ti si mi to otkrio u mome srcu. Ti si prosvetlio moje srce da vidim, da znam, da razumem, da je to taj put, da je to taj život koji ti meni pružaš, na koji me pozivaš da sada živim. Ne bi išao tim putem, ne bi kročio tim putem, da ti nisi zasvetlio u mome srcu, da ja u svom srcu nisam prepoznao. To je ono što dolazi od Boga. To je život koji Bog nudi meni. I ja želim. I ja sada, vidite, ovo je sad lično svjedočanstvo. Gospode, ja kročim, ja sada idem putem tvojih zapovesti. Razlog zašto to činim? Jer si mi ti prosvetlio srce.
jer si ti zasjao u mome srcu tvojom istinom i ja sad znam šta je pravi život. Jer ovaj život po telu je promašen život, ali život na koji me ti pozivaš, to je trajni život, to je večni život, to je život u zajedništvu sa tobom, to je život koji si ti opisao u ovoj reči. I sada ja mogu da prepoznajem da li stvarnost koju ja živim jeste usklađena sa ovom reči. Da li je ta stvarnost mojega srca istovetna sa ovim što Bog opisuje u svojoj reči. Jer nije važno da li je ovo reč ovdje napisana ili da li je to ista reč u mojem srcu. Ja prepoznajem ovo što je u mom srcu. To je ta ista reč koja se propoveda. Jer kroz propoved, kroz slušanje, Bog me je pozvao u tu duhovnu stvarnost. A sada je ja prepoznajem. To više nije ovo što ja samo čitanje. Ne, to je sada stvarnost u meni. Ja to sada živim. I ja znam da me je Bog na to pozvao. Ja znam, ja sam siguran. Jer je Bog zasvetlio u mom srcu. I znate da Božja reč govori o tome. Kao što je Bog zasvetlio tamo unazad i da je njegovo svetlo obasjalo Vasionu, tom istom svetlošću on je zasjao u našim srcima da prepoznamo, da upoznamo njega. I znate, to je upravo taj događaj tako važan i dragocen za svakoga od nas. Da možemo posvjedočiti da je Bog zasvetlio u našim srcima, da prepoznamo njegovu istinu, koju trebamo dalje kročiti, s njom kročiti i slediti na putu koji je pred nama. Put spasenja, put istine, put koji je sam Gospod. I vidite, celokupno moje biće mora da bude uvereno u to, da to jeste stvarnost koja dolazi od Boga. Hajde da ustanemo, da se zahvalimo Bogu. Da govorimo mi Bogu koliko smo zaista radosni što možemo posvjedočiti i kazati da je Božja reč istinita i da je Bog zasvetlio u našim srcima, da poznamo tu novu stvarnost. Pa i sada bi pozvao sestra Sanel da podeli s nama što je Bog dao na srce. Izvoli. Gospod sa svima vama, zahvalna sam Bogu za njegovu milost, za njegovu dobrotu, za ovaj dan i za ovaj čas, što sam ga jedva čekala da dođem, jer sam se spremila da dođem, da govorim, da svedočim o mome Bogu, jer on je živi Bog. On nije mrtav, on je živi Bog. I znate kako sada živjeti sa Bogom, doživljavati reč Božiju u srce svoje, nositi tu istinu u srce svoje, to je jako nešto dragoceno, imati zajednicu sa Bogom. Sada me Bog uči kako trebam da živim, šta treba da činim, šta treba da radim. Znam kad nije vreme za molitvu i to slušam i činim to. I verujte mi da se moja duša raduje u tome. Ja sam samo Bogu zahvalna, dajem mu hvalu i slavu. Dok sam došla na službu prošli put, dok smo pevali pesme, dok smo pevali ovde, i kako ja sada pevam pesme, ali izgovorena reč, ali to je reč Božja, ona je prisutna i ona, moje srce je otvoreno za Boga i ona
reći sa mojim Bogom. To je tako stvarno, to je tako prisutno, kao da sam ja u tome, ja sam u tome, ja doživljavam te reči, ja doživljavam Boga, da meni Bog to govori, ali nije samo to, da je samo ta reč došla u moje srce, nego ona je poslata da čini nešto u meni, da čini svoje delo, ali osjećam da ispunjava dušu moju, jer to se podiže se iznutrine moje, da ga hvalim i da ga slavim. I znate, dok je brat Draga govorio, a vi kada čitate reč Božju, i ako vas taj stih ohrabruje, vi se opet okrenute na taj stih i otvori mi se reč Božja, kada je to Isus oživeo tu devojčicu, kada su mu rekli, umrla je tvoja ćerka, a on je rekao, veruj i živeće. I otišao je kod nje i stavio je ruku na nju i ona je oživela. Ali moj Bog je oživeo dušu moju, da bude živa za Boga, da ja imam zajednicu sa Bogom. Ali verujte mi, kad sam ja čitala tu reč, nisam je samo čitala, nego se prisutnost Božja spustila na mene. I sada ja kao hoću da drugo nešto na ovu stranu čitam i ja se opet okrenem na taj stih. Kad ono još veća prisutnost se spustila, ovo je nešto što ojača, ovo ne je što stoji na jednom mjestu, nego ovo jača, ovo raste ta snaga Božja i ta prisutnost Božja raste. I danas sam doživjela da u molitvi, da ta prisutnost raste, da se podiže sigurnost u moje srce, da je tako kako Bog govori, da na nju kažem amen, na reč Božju da kažem amen. I reč Božja govori, a vi kada molite, već u molitvi zahvaljujte za to da ste primili. Ali znate kako? Ja sam to danas doživjela. Tolika sigurnost se podigla u moje srce, da na kraju molitve ja vidim sebe, pobednik sa Isusom Hristom, jer Isus Hrist je pobednik, a i ja sam sa njim. I znate kako reč Božja govori, zahvaljujte za to što ste molili, jer to s time je gotovo. Znate kako, ja mu dajem hvalu i slavu, jer Božja reč se ispunjava u moje srce. Znate kako sada, jučer dok sam bila na putu, i kako sada ja sam otišla iz kombija dole, otišla sam i samo slušam reč Božju, taj glas Božji. A Isus Hrist, vidim vaše ruke kako ste propovedali, kako ste govorili, vaša slika mi je došla pred očima. Uzet će iz te nebeske riznice i daće vama u srce vaše, ispunjat će vaše dušu. Ali znate kako ja sam osjetila da se ovdje nešto stavlja, da to bogatstvo Bog ispunjava moju dušu, da mogu da ga osjetim, da kažem da je Bog živ. I znate, dok ja razmišljam o Bogu, dok razmišljam, i samo odjednom opet glas Božji govori, ja sam alfa i omega, ja sam početak i svršetak. Ali znate kako je to bilo snažno u mome duhu, da nisam, znate kako, samo da ga proslavljam, da ga hvalim i slavim i otvorim reč. To je otkrivenje Jovanovo. A žednome ću dati vode za badava da pije. Onaj ko želi da služi Bogu istinski, on
On će napajati tu dušu, on će ispunjavati Duhom Svetim. I znate kako, ja sam sada svedok Božji. Ja govorim o tome da ja doživljavam, ali reč Božja više ne dolazi u moj nego ona je u moje srce sada. Ona je u moje srce. I dok sam čula propoved što je govorio brat Draga, nebo pripada vama, nebo pripada vama. To je ta stvarnost. Znate kako da doživim sa Isusom Hristom već ovdje na zemlji, da imam zajednicu sa Bogom. Ja mu samo dajem hvalu i slavu. I hoću da kažem, ono što doživljavam sa Bogom, odmah se podiže i pesma se podiže. To se tako aktivira. Znate kako, Bog sve zna. On sluša šta ja govorim. I tačno u određeni trenutak podiže i pesmu, ono o čemu sam govorila, o događaju. Tako Bog podiže i pesmu. I ja znam da to dolazi od Boga. I ja mu dajem hvalu i slavu. Za daljnje tokove službe čitamo Božju reč iz poslanice Jakovljeve, 1. glava, osamnaesti stih. U ime Gospoda Isusa Krista čitamo Božju reč, dakle, i ovdje kaže: Bog nam je odlučio darovati život rečju istine, da upravo mi budemo najvažniji među njegovim stvorenjima. Toliko reči. Izvolite sesti. Evo samo za početak, kada bi ovo mogli stvarno razumeti, šta Božja reč govori za nas. Ste nekad razmišljali o tome koliko smo mi važni za Boga? Da budemo najvažniji od njegovog stvorenja ovdje na zemlji. Čovjek je najdragocenije Božje stvorenje. I on nas je pozvao na ovaj život svojom božanskom reči, da nam daruje život rečju istine svoje. I Bog se ne menja, on je uvek isti. Dakle, ovo je Božja reč koju nam je Bog objavio i kako bi se trebali radovati kroz ovu spoznaju. Jer ne zna to svako. Ne zna svaki čovjek ovu dragocenost, koliko smo mi važni za Boga. I zato bi hteo da se vratimo tamo na sam početak, kada je Bog oblikovao čovjeka kao svoje stvorenje, kada ga je stvarao. I Bog je znao da čini nešto uzvišeno, dragoceno, da će ovdje na ovoj zemlji biti uspostavljen na jedno stvorenje, darovano zemlji, jedno stvorenje koje se zove čovjek, koji će nositi obličje Božje ovdje na zemlji.
Da li shvatamo šta smo trebali biti? Božansko stvorenje, savršeno, sa večnim životom, uzvišeno, dragoceno, sa Božjim likom, u zajedništvu sa večnim Bogom, svojim tvorcem. I sada kada mi razgledamo to malo, se vratimo unazad, Bog stvara čoveka, uzima iz ove zemlje, uzima deo zemlje i oblikuje čoveka. Oblikuje ovo telo. I možemo da zamislimo samo tamo na početku kako je bilo predivno čak i ovo vidljivo telo pred Bogom, koje je Bog savršeno načinio. A onda, kada je načinio ovo telo, i ja verujem da je imalo taj oblik savršenstva, lepote, dostojno svoga tvorca. A onda u to telo udahnuo je večni život. Udahnuo je svojega duha i oživeo ovo telo, znate. I odredio ga je da čovjek bude ovde na zemlji prisutan sa božanskim likom. I mi čitamo to obaveštenje u Božjoj reči, da je Adam bio slika ili lik onoga koji je trebao doći. A to je Isus Krist, Sin Božji. Da li ste nekad to stavili pred sebe? Koliko je bila velika sličnost Adama sa Isusom. Velika sličnost. Znate da se Adam održao pred Bogom na ovoj zemlji bez greha. Adam bi živeo Kristovim životom. A mi bi svi nasleđivali taj život i živjeli bi kao što je Krist živio. A taj Kristov život imamo ovdje u evanđeljima. Život kojem su se ljudi divili. Bili zaneseni Kristovim likom, prirodom, delima, mudrošću. Znate, treba da nam je žao, duboko u srcu, znate, da nam je žao što se to desilo tamo davno, što je Adam pao u greh, što je izgubio tu sličnost sa Gospodom Isusom i što nije više imao tu svetost, tu čistotu, tu pravednost, tu lepotu. I život je bio naružen. I život je tekao jednim drugim putem. I više ništa nije bilo lepo u životu čoveka. Znate, sve je uprljano, izgubljen večni život. Ovo telo uprljano grehom, daleko od Boga, unesrećen život. Sve je unesrećeno, znate, odvojenjem čovjeka od Boga. I to je takvo stanje bilo na zemlji kroz palog čovjeka, da je Bog u jednom momentu odlučio, poništit ću to sve što sam načinio. Čovjek je tako otišao daleko od Boga. Tako je naružio ovaj život ovdje na zemlji.
toliko je dao mesta grehu i bezbožnosti, da ću poništiti sve što sam načinio. I zato je došao potop u ono vreme, znate, zbog života čoveka bez Boga. Ali Bog se smilovao, znate, i produžio je i zato što je našao ipak jednog pravednika koji je mogao prenijeti taj život ovdje ponovo na zemlji. Ali ipak je to sada čovjek odvojen od Boga. I nastavio se, vidite, ta tamna strana života čovjeka bez Boga na zemlji. I ovo vam govorim zato da bi bolje razumeli spasenje koje je Bog ugotovio čovjeku. Jer Bog nije nikada odustao od čovjeka. Zato što je čovjeku darovao, udahnuo svojega duha, večnoga duha. I Bog je žalio za tim duhom. I Bog je hteo da spasi tu dušu, da ne ode u večnu propast. I vidite, Bog objavljuje da je ugotovio, da je radio na tome da spasi dušu čovjeka, da spasi od večne propasti. I sada mnogi, znate, znaju Isus je došao za nas grešnike, jel? Ali želim da približim to Božje delo. Vi znate da je Bog radio Božje delo, svoje delo, da bi stvorio čovjeka, ali čovjeka onako kako on želi da bude pred njim. I to je čovjek, vidite, da kažem, izgubio. Ali Bog radi na tome da vrati čovjeka u svoju prisutnost. Da vrati čovjeku onaj božanski izgubljeni lik. Da vrati čovjeku, njegovoj duši, večni život. Znate, i sada, kako je Bog to učinio? Kako je Bog to radio? U Božoj reči mi nalazimo. Božja reč objavljuje. I evo Bog ponovo čini sve novo. I to novo trebaš biti ti i ja. I svaki koji će verovati Bogu. Ali Bog zna kakav je čovjek. Zna da ovakav čovjek kakav jeste ne može pred njega, ne može u njegovu slavu, ne može imati zajedništvo sa svojim tvorcem. Ali Bog je osmislio plan kako da načini ponovo čovjeka, a da bude po njegovoj volji. Da bude ponovo čovjek sa Božjim likom. Znate kako je to Bog ostvario? Ostvario je po svome Sinu Isusu Kristu. I da znate da je zato došao Isus ovdje na zemlju. Poslan od svojega Oca. Da nam vrati izgubljeni lik. Božanski lik i večni život našoj duši. Ali to podrazumeva rad. Opet Bog mora raditi na čovjeku. Opet Bog mora činiti svoje delo na čovjeku. Mora ispraviti. Mora čovjeka sad je čovjek u postojanju, znate. Ali mora Bog raditi na njemu. Da ga dovede u ispravnost pred sobom. I kako to čini?
Sjetite se tamo početka. Jer je prvo Bog bio zauzet sa telom. Prvo telo. Prvo oblikovati telo. Da i to telo bude ugodno i lepo pred Bogom. Prihvatljivo za Boga. I Bog je oblikovao čovjeka onako kako je on želeo. I sada, kada je Isus došao, i on je morao početi od početka. Jel znate to? Da se Isus bavio prvo našim telom. Radio je na našem telu. Da dovede ovo telo u red. Da poništi sve ono što je bilo, što nije bilo dolično ovoga tela. Taj greh, ta prljavština greha, ta sklonost ka grehu od samih tih grešnih želja u telu. Isus je došao da radi na našem telu, da nas ponovo oblikuje, preoblikuje, da nam vrati božansko obličje, čistotu, pravednost. Znate? I kako je to radio? Morao ići na križ. Tamo je na Golgoti ta radionica di Bog radi svoje delo radi čovjeka, gdje oblikuje ponovo čovjeka, gdje radi na ovom telu. I tamo ovo telo sa Isusom se oslobađa od greha. Tamo na križu čovjek umire grehu sa Kristom. Tamo se rešava svega prljavog. Tamo su usmrčene sve grešne želje u telu. I kada je Isus završio sa tim radom, koji je bio potreban ovom telu da ga dovede u red, sledi grob. To je završetak Kristovog dela što se tiče ovoga tela. Jer sve što nije ugodno Bogu, sve što je bilo protivno Bogu, sve što nije od Boga bilo, a našlo se u ovom telu, moralo je u grob. A tu je prekid. Vidite, tu je prekid. Više nema ovo loše, ovdje ostaje. Taj grob je mesto gdje završava sve ono što je loše u čoveku. I sjetite se, Bog je oblikovao čoveka. Sada je u redu, sada je čovek stvoren, dobro izgleda, po volji je Božjoj. I sada u to telo udahnjuje život. I čovjek postane duša živa pred Bogom. I tako sada ovo Božje delo, novo Božje delo, završava se tako da kada je Isus završio sa ovim telom, kad je položeno u grob i sve je završeno, duša oživljava, duh. Bog ponovo udahnjuje taj život duha. Ta sila vaskrsenja sada ponovo dolazi u dušu čovjeka, u ovo telo je udahnut taj život koji ponovo oživljava našu dušu. I sada počinje novi život. Život za Boga. Vidite, da li ovo možemo da verujemo Božjoj reči, da je ovo Bog uradio, to je njegovo delo. Da bi mi bili spašeni. Sada se pitajmo, da li mi želimo dati mesta Bogu?
njegovom svetom duhu da radi na nama, da nas oblikuje, da nam vrati Božje obličje, da više ne živimo za greh, nego da živimo za Boga, da ne budemo prljavi od greha, nego čisti od greha, posvećeni Kristovom krvlju, oprani Kristovom krvlju. Sve je drugačije, sve je novo. I Božja reč kaže, i evo gle, sve novo činim. Staro je prošlo, novo je nastalo. Onaj stari čovjek više ne postoji za Boga. Sada pred Bogom stoji novi čovjek u Kristu Isusu. Znate. Dakle, da Adam nije pogrešio, mi bi danas svi živjeli Kristovim životom. Znate. Ali, pošto se dogodilo što se dogodilo, ali hvala Bogu, da nas je imao u svome planu, da nije hteo tako ostaviti čovjeka nesretnog na ovoj zemlji, nego je ponovo radio na čovjeku, jer je imao milosti u svojoj dobroti, znate. Poslao je sina svojega Isusa da radi na nama. Vidite? I sada, da li želiš biti novi čovjek? Da li želiš ponovo imati Kristov lik? Kao što Božja reč svedoči, Adam je bio slika onoga koji je trebao doći. Na početku je Adam takav bio. Znate. Po prvom Adamu svi umiremo. Po novom Adamu koji je Krist oživljujemo. Bog nas oživljava. Da li razumemo? Da li shvaćamo Božje delo? Nije to kako mi mislimo, verujem u Boga spašenca. Ima tu puno toga što bi trebali znati, da bi cenili Božje spasenje. Da bi cenili tu Kristovu žrtvu. Znate. I da bi se radovali što nas nije Bog zaboravio, nego je ponovo radio na nama. Da nam da novo obličje, da se obučemo u novog čovjeka koji je Krist. Znate, da ne budemo onaj stari čovjek greha, nego novi čovjek, Krist, koji je Krist, Krist u nama. Ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Jedna nova stvarnost. To je Božji plan za tebe, za mene, za čovjeka. Svaki koji će verovati. Da možemo doći do tog svjedočanstva. A to znači, sada sam svestan. Sada znam tu stvarnost. Došlo je nešto novo. Ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Vidite, to je svrha, to je cilj Kristovog dolaska na ovu zemlju. To je cilj i svrha Kristovog dela na križu. To je ta radionica na Golgoti, kroz koju mi trebamo proći da bi bili novi ljudi, novi čovjek. Da bi bili braća i sestre Božjem Sinu Isusu, da on bude prvorođenac među mnogom braćom i sestrama. On prvi, ali svi smo slični njemu. On je došao da nam vrati to božansko obličje. Da se ne moramo stiditi, znate, nego da se možemo zaista ponositi u Kristu. Što smo dobili novo obličje, lik Kristov. Neka nam Bog pomogne. Razmišljajmo o ovome. Razmišljajmo o novom životu.
Razmišljajmo o tome da li smo promijenjeni, da li smo prošli tu radionicu, da li smo nova osoba, da li sam novi čovjek u Kristu Isusu. Kao što Božja riječ kaže, ispitajte sebe da vidite da li je to stvarnost vašeg života. Ispitajte se da vidite da li je Krist u vama. Jer vidite, tamo u nebu, tamo u raju, zajedništvo čovjeka sa Bogom je bila stvarnost. Mora i sada biti stvarnost za tebe i mene. Ako zaista damo mjesta Bogu, da nas On oblikuje, da nam vrati to izgubljeno obličje, taj lik Kristov, imat ćemo i sada to zajedništvo sa Bogom. Sjetite se da se Isus zato molio, Oče, da i oni koji budu verovali, budu jedno sa nama. Da budu jedno kao što smo, Oče, ja i ti jedno. Da i oni budu jedno sa nama. Nemojmo ovo promašiti. Ako promašimo ovo, onda je gubitak. Ali ako se nađemo, vidite, u zajedništvu sa Isusom i nebeskim Ocem, onda znamo da smo nov čovjek, novog obličja, ugodni Bogu, prikladni Bogu. Isus je došao da nas uredi, da budemo prikladni za nebo. Sa gresima i onim starim našim navikama, naše staro biće nije prikladno za nebo. I zato je Isus došao da nas učini prikladnima za nebo. Vidite? I to je nužno da mi prepoznamo i znamo da je sada ovdje dole da smo promijenjeni, da smo novo stvorenje u Kristu. I tada smo prikladni za nebo kad dođe trenutak. Neka nam Bog svima u tome pomogne. Razmišljajmo o tome. Znate, imamo taj osjećaj pripadnosti sa nebom, sa Tvorcem. Znate, i to će radovati tvoju i moju dušu kada se nađemo u tome. Znate, neka je Bogu hvala i slava za njegovu dobrotu i njegovu milost. Amen.